Regera nende nithirite wina kaita keri ntuko yidende ne amweri yoyo mwanja kwateni kindeto cheto robweruari na nendi nikinyete ntuko yana kuma ngabana motumanto edingia are kunyumu manendi na kuyukia utungeria ngabana wa county ya Meru na bonendi nithirite kwitheke mantu mwanya ukioneka kinyathire na ngoteno kwithira biecho kaira Meru amona kunwe kwithira kinyatethira kia onjurithia na kinyantu barani bodonas kwithira baicho kaira ndene ya county ya Meru ntabara bakioneka umbere kumaruka ebone ndentukeruari tukuda twekura kia nimbyo kwenda thirikari ya county ye kunende kugitira nture ne kunimbyo kwenda thirikari ya county ye kugitira nture ne kunende ore kuthiria ntuko ya narimwe ngabana mutumari ubichine withiro kera na batukurukira nambe tonyo yele ithano mwanje nyanya kana 23578 na kinyo kulukira mitandao yetu ya Facebook na tukethira tukithoma yamwe yamoni ya kunendi ya rokethira witutumaira oroberuari ya mara tukubanganite kindeto chaweru daimwe Keba kimako na kithikiro kujerwa ntere cha maigene nyuma ya mwiri anto murume umwe kwatikana kurete gitandeni Atungeria dharakanidi kumeneria makarika ya gutewa kwa tukenke yarayonekete kongeleka. Ekundikia New Dawn kwa riri otungeria bongabana mutumakuma rekuyukia mudhigo yotungata. Atokuretra kichunchi kebgile keronoro mwanya michedo ni. Mweneto madhide orobwere ni Purity Richard nangeto Phineas Imana nandeto cheweru daimwe kambiria daiche chungwa tukambiria ni ati mwiri yonto murume omokuru bwati ati yotikanite gitandene ko kientere che maigene kirwa kuringana na mwekuru anto murume ona rieto Robert Mudhuri nedrite nendiare no gimbabu mwiri na tirari na thina kinyere ko akaribare nindi bachumirite okujira kiriga keba menete abida baburithi ne kuyukia kanya nindi kanene batakinya koidu ko bwithio tungata yo kuyuke muri yo mwanike twande toga kimutegi na twambiria chio Akariba maigene mairi kumikirwa na ariba tigitona kimakona ino nyume ya mtu murumo mwa yanka ya gatigate kwithirwa kwirerete gitanda niro kiri akiaria mwekorwa mututigi wa njiro ariga mukuru wake atari na thina no eriko ya kimwere akiuga akira kindigaritie muno mukuru wako kwe muchore we barejanirie no bakuruka nyomba ibarambiririe kwaria barie rwari runene ruraja bwe gabe nyomba umethene na bana re nyiru birandire kirete mukuru wako bebo baire batirari na thina kinyeri ko kaneriko ndiregirwe muchore uwo mukuru wako oria mukuru wako kiugwa na bakure ibai kwithero bendete kiugwa na baku no iugwa chiendete kana na baku endete mukuru wako amwira ni ana endete amwira ri antu bachieta iria bakauga ngakuraga ri ande kinyanga kuraga kana nkeja kwatia nkoraga kinya muntungi Woni rane ro chokera na bako achoka na ndamuria nwije kuromba kana nkurombere amwira mukuru kwa muchokera amwira ari romba gugwe amwira minchia ni turombe jairi nande ambiria kuromba akiugaga igo murungu nkuja kigwe woni nkwejete nje choma na nti kwijethera na jitwe ndakuromba murungu reko gwate kumuoria akuja gitandene eja ikika ndathugana ndi mbuga kagwa titoro ambukire na ndi kuona aria amami ndona tigwikirite ndajukia muringiti ndauga kimukunikira ate kweva ngitaga ndona na choke na ikiti metho guru Atori na bwiba meneretero angiro karia Boris bakiuka kuma bakuringa riboti rokirika sitire no kabe na mwire nyomba Ankuigwa ndina peni sana da kuma da 12 da ira mbigirwe mbu emoro cia kiuga megwa gote kuraja no akuo waja imbigirwe ngwigwa ndina peni mono ndonde kwithira mukuru we amami gitandene ati nakwite sawa itwetera ko borisi ko to kweta naku my brother onge eno ero na tigweterete ngari je nuntu ngari te akui mwanka tha ya turigari mwere jo nyomba mbira ukethero yugwe na twana twenje mwekuru eku
butija no bumuitira iyo ninkinyire mbere yao kuma town nguma kirogine mwanka janda kinya mbere polisi 2,500 bakwenda utumirwa cia gutuma bachuchwira ngari kwizira mwiri mwanka thai iromba rende no chonkoni bwampo iborothoka ingogi otokionekana enda uraire Robert ayo kirithirikare atua nontwe Robert atirajitwe goro na aratuja mira kwa mwakoro omutano ciegoro atirajitwe nyang'ana bajo thirikari jo kietua ugeja kwithura nya kuri usaidizi bunge bona bomba kuoneka kinya kwithura i polisi keruete kuonekana inya town ineje kana eso boiga geje tujokiria muntu tumutire etuitire nyomba kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi Gana kone ate kire mathiko ya mwekro mwendeni akaunti ya Tharaka-Nithi atongeria bakaunti ibethirite nindi bakioneka kumineria makarika ya twana tukenkia gutewa yaronekete kongeleka kiaria mathikone ya mubunge kuru Susan Ngugi Mwindu na tumite ikanukia kire kuru baraba kuteaniria tukenkia tona kubera bachwagi utethio niraba inyilekani ontokinya bwaritwe ni ngabana Muthomi Njuki ore thirite kira kia kari kuringa ripoti rabona muitire yutikobwa Martin Mugambi na Chikinya. Turia kieba muthenya we mundiri atindare kunikite nturia kiraro wandia chogoria kirigichigo mbunge kia Mara. Our Ndayise is here and our Ndayise is listening because what I changed is just the state. Mwari Ndayise nkathake nogo kagwa na kwirwa rugendo rwake rwa mwicho. Picha zinakwanga za maana, yule napanganga ni Maulana, na so siwezi ngoja. Ndayise amurikitwe nandiki bande tona mono Wero TV no nontu bwa murimo wa mugongo mieri emeka imikuruku na nyuma ya kuona mutethia arambiria kubwa indi manto maragaruka na ndiskuru ogu nindatikirwa ku diskuru ndathoma jimejiri ta mwino na nkuthoma jimejiri nindatikirwa kwa jo mwalimu atu kwa kundri skuma skuru kiatho ni kimethoma mubunge wa Mwekuru Susan Ngugi Mwindu maragwira ntheto cia twana twijitura tukwithirwa tutetwe guntu mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi. Lakini kuna wamama huku Tharaka-Nithi sana sijui kama ni wa Tharaka-Nithi ameshinda zinaletwa Tharaka-Nithi. Jana tena niliona kwa TV mtoto ametupwa kule Marimanti. The other day ametupwa sijui Katharaka. The other day wengine wametupwa. So twana twijitha ino tuonekete tutetwe ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi. Twiritwa mwicho tuonekete turi mwoja na kana kamwicho konekete ntugu ya Jumatatu mbari cia Tharaka. Ana ayekorogo tatuana na wengi wanapatikana sijui wameliwa na umbwa, wamefanywa sijui nini, very few wamepatikana wakiwa hai. Mwindu arutite mukano murito kiria antu akana nkinya ekuru barabari na tabia cia gutatwana maturani ukaya kwithirwa ni ntiaria na urume burabwa thirikari ni ndaria ta Mwekuru ntiaria ngatoko watatu wakurutha ukaya kwithirwa wina gauntu ku agekwinyĩria kana gaku mbira ono ukambira mami jo mbonega nkuthira kangu kwencho mbere kana kanintije bunkurutha ono kethura ntiumba manto maingi nkatwaranirie ngo support antu takana turathie twethera kangina kamarika Mwekuru ankoma tona kauraga twajokia na twachugulika through the children's office na saizi kako children's home ni Nyeri na kanaendelea vizuri so kethura unukwethura kiremeru kana kuru mbika kiongo kiretie stress anto tinda guta ndingera thimo tukamebo tugasotikana gaku ntheto ino cia twana kwithura turi tutegunto mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi kwa mieri iri munthi yariritwe nkinya ingabana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Onesmus Muthomi Njuki akigwayaga ati kuri na igongwana biomba kwithura bikirutwa na twana tutu kwithiritwe kwina untu kuonekana taka iri either muthemba wa cult kana kirumi nundu nitwacanitie ciana iria nini cia mieri cia guciarwa wario cia ntuku ciana umwe ciana mugwanja iri nte mwana gaciarwa akathia gekwa kithakani mwana gaciarwa akobwa na ngugu ntu atiumba kwaria akathia gatewa bantu bakuve na kioro
na bura bukumakania muno twana tutunthe ni twana twatu muntu murume. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Gikundi kia Niodoni kiritete ugabo wakio kiri utungeria bwangabana mutumanto edhingia gikiona ni wirigiro muna korota manto yamwe gikathite guchoka kwa donors barabari bari kumaruka muna gutetera ngabana mutumane kwamba kurikiria mirandi redirite nindi gitana mbere hindi tiro akaitene kau badirite bakira kia minister bonde kwinyelia udebo ngwina bagiche kambere amona kinya bisaba dirikari gutigira mwingio kumenyetho mibango yangabana kurukiba ugite baina uwitikio na koti yonde gambare kwingata kakaira mwangaza yangabana meru kathikirwa mwerio mutugikare nandetoi baba ne akia mabamero ni udon balaba shumiritie korota mantu monya kire thirikari yangabana mutumanto ithingia mbere mabaki ugana tumite donas mirongo kenda na bathatu bachoka miru baada bakuga na ndimiro ni eterete mirandi ya witi na mbere na kiabire baki ugona budget ya mwaka jwa thirikari ya kurukua MCS ni batigere bakuthuja ngugiri kuritwa kenda chikari twitego cha mukua nombe tochokia ndona partners omwe mirongo kenda na bathatu 93 baraba chokete na bombe tochokia mbesire bashoke na niko budgetera 1.1 billion na ingi ikeya ni kwirigirwa chiongeleke mwaka 3 billion ire mbecha ire itetia mugao yoyo thirikari tia devolution support budget yewe akurukua very fast tutira twina gitara guta MCS no tibone ni ngwatanero ya na governor turenda na abubukaria project irikare twendene ward level siethre sikithithagwa to the quality ngugi kuoneka kingia kia mabane baete mukana mawaziri bamiru bakiboria menya beja gutonya kurita biashara na thirikari indi ni bethere bategete kuritira mukari ngugi kirio bisi ubai na nkuru kibakioria rungamiri bandwangi mwanya na boni bethere bagishumiria kwira mumiru ngugiria kana mirandire baba bangirite batika gukiraga poke ya kolo bukuma motewene yererare kuo mawaziri ya thirikari kuritangwe na thirikari conflict of interest ekathokia nteto turenro bona bweke TV sieto bukera ameru bure chief officers ni mbibyo byongwa bubangireta ameru sometimes mbaki ya itorona we huku na kule na hapa na huku bukeragia. But now, you are very silent, you are very cool, boto toera. Bwa kuongera kiama babaduga baraba kumeneria ngabana ntwethingia ate gutengo gya kurita ni batige no ntubaruga ngabana ntwethingia kiria tegete ne kwethira kiria mirandire atigine ngabana bara wari wathanine kenda kethira bakiguna mukari nkuruki utiomba kuthukia ngabana ukiugo utengo ya raita ene ngabana ina 3 months au ugo kuongabana utingu ya reitare ukarete miaka ire na nusu uthitwanie ku batito kuona kule antu batikugwirwa rera unfinished project ikuthithwa para bakwandika mitandao ne para bathirikari ire kurukire thirikari ire irengerwe ne ameru nuntu bakure muingugi tukona bakiaria bakiethagia ngugi ira cionthe ngabana akuthirikiri ngugi ciao nuntu baguchwa value ya mbecha na value ya ngugi cia mumiru bautu turenda kwa encourage ngavana eta na mbere kuthirikiria ngugi na muthiene baruge gambara kwa beru obisi kwora waringa bana kawira mwangaza bari rombe gambarere thereke yudo kuringano ragitura ni koti nini mbuge wakiri beto ibadhithetie the proper assignment na ingwetekia the 3 judge bench bakanenkanira na kana bakapold judgment irenenkanirwa ni the lower court Kiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare na ni kumira unende rankwithira ngikurikana kikiuria kitwara tukuria nimbyo kwenda thirikari ya county kunende kubwithiria nture ne kwimbe bibongwa rengenda thirikari ya county kubwithiria ndene nture kwithira itwarira kinende ukurukira na mbeto niyo yili thatu ithano mwanje nyanya kana 23578 ne kinyo twira interiri ku kwithira itwandika ero na tukathoma
moni akura twitana mbere twichukirane twitana mbere ni atinende county imwe Kenya ni chonekete otumiro tungiri bobuthu kunende baitiga kari mataene batikone okubateria kariba county adarakanithi ni batigina byuri nkabo nyuma ya budget yegro kwitira ikuruka kwa nayo mbunge Isiolo kingatanga banabo kumania na kirba kwa ni utungira bothuku bango yukera kiontubo Isiolo nende wa Meru intakene ntiko mea tu inere ngorokie Meru because katuraitha ni tomanto Isiolo ne twere antu papaya beta tiora itumero batiwa this guy imuntu very ruthless ubono ko arayo kirianto impeachment yeko yoko jamaa au akwa abducted imefanyika hivi msietere kuidhana kuchitha na kuru see we are dealing with very dangerous leaders kinyai at the county level briefly okay akwole Isiolo ore karidai kinya MCs baba mu impeachre they are still living in fear na ekre first na ni emotion yembere netere ere waikoti Aikura by court, beta ba introduce ngenjaro, yonto era introduce Romeo. Beta ba mu impeach. The judge eta waits impeachment you are null and void. Kumbe netre through erinare Senate. So survivors ya Guyo who survive Senate, they are very minimal. I think ni 85% because jamaa arweta na Senate na arweta na senator and a lot of allegations chotumire mbesa bodhoku illegal appointments na whatever. I think Isiolo kinya kabara tete kanya kabara moete kanya it should have gone like ijuajirwe ondi uga tunyamotu tuni tukunjoe tu anga tu Isiolo anga tuthakanithia anga kware anga turamu anga tubio kunja weka ingine twekirwe keketu kenyamo remwe tonyithanwe Isiolo tonyithanwe ne kwe mbere turukana makaine ne kwe mbere nau Marsabit yeah county Samburu no tunandere county na constituency jiriri ikuku twira te kinyoka ya kwithurwa ni nene muno ngavana are kurukwo na kura 23 to 25000 ka kuruka ningana we ngiri thatete eu ya boge eu wandie maithan kuene abogeta west kana timau nukona wandie mwe wa kura che wandie mwe cio kurukia ngavana Samuel kunja neno yote iyo story ishe na MBC ne rendo na ne riro ina menga inyo MBC na ndini agire menga Morgan gatwaririe manjoja mwananchi kuvoti emotionally nukuona Meru no uko etire twatonya ntakene Isiolo no ubarathithirie etharakanithi bado kwina the same issue batije yabatwire gukabira mbere tu na nyatharakanthi tuchokere mwananchi muriko joyo tumwire igwo linga kura kwa igwo gwikira tongere baba thuku I think au mwananchi atebatera kurwo kiuria menya mwananchi akejenderwe sera menya ugo tuge ketho tuge EMP wenu ka MCA na kunogetie kama utimwona nturene utithithaia kweta kumira mtungi nau menya urakurakarira urakukara gisiasa wetago kerwa in some of the cases tukirie ni kana getu ukona batabwataga unture na bukona kana kienu bwakura kethoja nare gwetu bukurite akana kienu au gita ko skuru rize ka kienjo ka karugwa koga turingire ni kana ukaringira kana ka twina kwa nture ya muturi you see iya gato county tutu nini twina a lot of freedom ya utumira mbesa tutukumurikwa muno batena muntu wa body kiuria amamire MCs bakai MCs rabonga bakiria napaka nyubo bari sasa ba you see darakanithi batura kurera bakiwa batena barabara batena ruwe sibitari yako chugara ya ringo ambisa boka worango editi boka wote services chieku building oni have gone to darakanithi na itoliongite na unya tweteta ronsho na bina you see darakanithi ete barabara uteke ntwiri it's just a county apart from the main highway ya weta Nairobi imbithara kanithi yomba wikumiria no let's speak the truth okay akwena Madaraka constituency ina hara murugara haka baka irasi biantaka ndengo bwana ndengo na tugo teke bari bibi muremi no thirikari imbie bwethetio support atuba nyandengo ni kumira thokoni uti nyandengo ni kumira thokoni because rero kuona ya former senator the deputy president haita karungamira kari baga grati kentaka alafu
buke ya batwira na thirikari ni kuruta nguo inafanya kazi na katu ya kire mantu ya budget ya Tharaka-Nithi you see MCAs baumire pareda bawa batwe kire last financial itwakulukiria mbesa lakini kire mbesa hii uteibio tuonete uteibio mukari ya kuona na contract diriko ya noa yeyano kire achore baibo bakuona mbesa hii batu uteibio mwananchi akwethia atia akuona last week nonere baumite mbunge baandamanite bakiwa no retreat no surrender. Tharaka-Nithi ndio ina the worst county assembly Emabati mwakana arua tuli ekari Islam aweta county assembly nestoele by the netigire wako ekari Emabati tu ya kiau utuombo umekompea na mbunge tia kaunti hii kuwa bete tagwe ibarira ntukwenge MCA ibarira bakiuga uraba bakudhinira kuma bati MCA barira ntuwenge bakiuga kugea kura bakinya batesikiza na bagara namba wanu nkuri bakuruga ya budget au niombe yete muturi au niombe yete so MCAs bagwana bakirira thai kwena the first governor urochietire 5 years right rawa joke this is the second term na the last term ya we no mabati na yabo the theater MCA ba ibaba itaba kulukia budget dai joke etete na ndeba mberio kunuka medho wona batwe kumbe tutura tuti mabati because like yesterday anko ndo like yesterday county MCAs baka parauriro genda baringa kura bakurukia budget 14 of them kaparauriro na allegedly baredikana baraura wa certain amount of money na I can read bararingire kwina Morris Maugo wa Mutambi kwina Jones Kinegeni Aguoto Mwimbe kwina Wanja Karuko we nominated kwina Lispa Gaki nominated kwina Jacob Muremi Kireko wa Mugo Want kwina Anita Mbae wa Mariani Want kwina Elizabeth Gatiria Ganga Murethi Katuro Karingani Rael Fatuma we nominated Zachary Njagi nominated Justice Kithinji Omagumoni Purity Wanja nominated Nancy Muthoni nominated Franklin Mawira Chogoria Want now katu ya kire MCA barabara ithira bypinga budget ye baipo bena ntembe bagu gora bena ntembe bagu now kwina bakenda na bo barare against budget ye bakiwe te utethia mwananchi kwina Njeru Ing'ara uni wegamba ng'ombe Kennedy Kamunyi wa Marimanti right na kikire kiratu kide tukiura kenenda nto manyamanyi betrite wetu maoni yoko kwethira kiwa thirikari county should deploy KPR in 9 numbers and form conservancies where necessary ni Isaiah Kateges kuma Mutuati ongea kidira kiwa Wero TV. Mimi nataka serikali ipe vijana kazi atiko dira kiwa au Kremi Beckham kuma Eko Massive ongea kidira kiwa nende ndenda county ya Meru baikenda amachibitari ne yote yonde bayeli bategere ndukimbiri nangwecha kurita kenda batigana na mbogita mnomno kubaretera kinyinto byo ikenya tamichedo ridira geta wa kanati awete kubai mamira kuma Lailo Bantere cha Mudhara. Ningependa serikali ya county kusaidia katika kupata maji atikuwa rietongea kedira ikiwa nende mimi ningetaka vijana washughulikiwe yeye mwamoni arambete kwedira yake ya obroto itana mbere nende nande tochia tukethera tukithoma yangende kaitene katwithire tukinoka nini. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 kama kana mugwanja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 620 that glossy kuma 575 na nandene 499 nake ukenda mbeshe cia kuciurire guru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati,
do it best on top. MCK Ruire Church runguro tongeria bwa Reverend John Michuki na kamite nthuraniria Ruire Circuit ni bakubugwa togeni kirima kithaja kuthambecha cha gwaka Ruire Conference Center Jumapili ya tariki 6 cha mweri Jojo jaraja kathithirwa kienine gya kanisa kwambiria thenya cia rukiri. Mugeni wa gitio akethirwa ari Honorable Kimani Ichung'wa urani mubungi wa Kikuyu na kinyano we mutongeria baraba ingie mbunge nenene. Mambura jaza gatongerwa ni gavana wa Meru His Excellency Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia. Bwinthe ibugwa tiogeni Murungu akutharime ukibanga kugera ngero yaku. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. One day you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. When you know Mazana. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni
Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na Nice Extra Premium. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina ejeburu kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Jogera nete nende kwa kaita timu chamubira kaunti ya Meru ichithirite nende kiromeru mathina nkabo yarani amona wachiro amiri ubo ya wagibakigina mathaga ya gitumi na kinyankulu kimawerane kuma kiratungiriana kinyathirikari mwankira nindi aratumbite kwithira ikinya na ila amona bomeru inaomba ni bone ni arankulu kia timu manatha tuchichandikiritie gukioneka ligi mwanya mwanya chia kweria ukiriye wa kirindu kimbithi kiuria kira kinene niri imbibito maira bubibya mubira nindi bine gweta bithira inyenyume kaitaga kaimani kitwetwa ndeto muthuri murioki na kwerio choke bire bike report ya mwanya muchetho michetho na kini gichunji kebiele kironuru. Kirintu kijiri kirogono tura mwanya mucetho ne tutigara timu imwe ira chira ja ndene kaunti ya Meru na chomba kwithura chiigwa gitumi ni kwagia mbeca. Wacha niseme mambo ya team Mtindu wa Bombas kwanza. Tulikuwa tukicheza division 2. Nikikumbuka vizuri tulikuwa tunatumia tukiwa tunaenda away game za Ukambani, tunaenda kucheza Saturday na Sunday, tulikuwa tunatumia ikiwa kidogo sana ni 63,000. Hiyo hakuna hata allowance ya maplayers juu tu kuwa na namna, so hatungeweza kupeana players allowance. Hiyo tu ni malazi venye watakula na venye tutalipa referee, na aswa shida yenye tulikuwa nayo sana ilikuwa ni transport. Ujunandi ni uma urorungamirite Meru Bombas ile arinkathi eguru na muthiene yethwe kigwa na kyote kingi tuweze kumaliza team kabisa. Tulikuwa tunacheza game ya mwisho tukicheza Embu. Si kwa nimelipa gari, tulikuwa sasa nimezoeana na wenye gari, tunaenda na walipa tu, nikiwa na shuka ndio nawapea pesa juu hata hiyo pesa nilikuwa naomba kwa watu tu, niko kwa game lakini naomba pesa. So mara ya mwisho nilifika mahali tunashuka nisikuwa na pesa, ilibidi hata nipeane nguo za team na mipira ndio ishikilie upande wa transport, lakini nilimwahidi nikiweza kupata pesa nitakuwa namlipa pole mpaka nichukue nguo zetu, na hivyo ndio nilifanya. Ilikuwa ni 15,000, nikalipa 5,500 mara 3, nikaweza kuchukua nguo set 2 na zilikuwa mipira 2. So hivyo ndio niliona nimewezwa sasa, na singeenda beyond hiyo, niendelee na team tena, niwe na kaa nikiteseka na hakuna mtu anasaidia. Saa hizo nimebisha milango zote, mpaka wengine akiona unakuja anaambia wafanyikazi wake ama sekretari wake mwambie siko. So sikutaka iende zaidi hapo, na hiyo ndio ilifanya Meru Mtindu wa Bombas tukaweza kuwezwa.
Obaire ni Bishop Buria ura wambitie kamba kia Christian Center FC na wakiuga ona kinya kitha kirabu giki gitagure nontu bwa mbeca Morto Jwawe jwarejo kuonania ati mubirano jukire ndene kaunti ya Meru. And I think which was a driving passion ya kwa nene muno ni kwambire kuthugania atiri antu babethi na tatumba ni kuba side track kumane na social evils. Okay? Ito gwita abuse of substance, drugs, sex itina maana and the like. Ndrona football ni kumba ku attract generation you. The first time in the history of Meru, Kambaga Christian Center Football Club, niyo ya mbere kureta an international match. Turaleta team kuma UK kuja kucheza Kinoruaja stadium. A miracle in the village. Yes. It's Yara Club. What happened to KCC? Okay. Ora wakarikira KCC was very, very simple. KCC is Kambakia Christian Center Football Club. Yetagwa KCC FC. Na tumeamberia turomba go showcase ontobomona bana watu mampenda kwani antu okay mantu ndagweta that kinya kanisa no come up na njira yeu ya sports na ega support ega sponsor na tukathithia mantu rangwetere mantu ya manene. Anyway, coming back, what happened? I think we itombere ku succeed kile objective yetu. In the first place tukuthithia football club, humanity na kanisa, tukumenenkara good management, kuma district, egota province, na egota Monka national. So we achieved our purpose. We sponsored it, tome sponsor twingwa, no tubonda watamantu ya management njaga, na ndikira ya karikire, turaigwa tukumbo succeed musimu jou, kumba kuthithia kira tukwenda kuthithia. Kulingana Bishop Buria, urakagita kamwe, alimweki kigina wa Mafuko Bombas auga thine mbere ira yario na andu bara bamirungamirite kagita kau bamirija na ntere cionthe mwanka cethi pakage nombi. So nkurukera uni mbijirende ya kuelewa aja kuna kateli ikurea mbecha ana baba tikinyurichio kuma kiri KFF igachoka geta kiri the management of the club. Unfortunately anabarea na baba kadhonya bongo batuna discipline tuistoka ukethra mubira kaju kwinyangika riojo by KFF itari city chao tukathomithia umati tukabeta kovera bora kuona muurjo treasurer uni tigetiwe tibui and we managed na nkero we eta kanisa newe eje gold mine ndo ambe ande ya kuinterfere nai no kora bwao na karikana because we succeeded ndo in a very good team. Mafuko Bombas barabara officials babaga muno na ndire mboneria how to be able to beat these cartels na betekeria nkarika na kwena match ya chedero Kinoruya ari enjaga muno gatikata na Kameru football Mafuko Bombas na Gor Mahia. That was historical during those time. Turona nkurukia ngiri ngiri 86 and that was historical nonto mchezo ya chedha kwa nonto mbeche chetre kireme buko ya arume na aka unfortunately timu igatigirwa gintu tumba gwetikia Gitumi giki nandi bakuga kinyama cindano ja maingi jabetika na Safaricom na timu mwanya wane kutho icindite na ndi kwambitiko na timu iji ikiambia kugwa nonto bwa mbeca na kintu giki nandi niko kiuta kiariritwe kiarungamiri ba timu iji nikenda bagwata umenyo kumbo trima na turi amwe so rombara kwa ndiromba mbuge ibatige muchetho ne baraba bakoreta kinya ora tukuonyetha tukuga muchetho ne as in betika na whatever imbuge kinyapo baba guto managers committees na nyachethi tigeni muchetho ne we batige muchetho ne utigi ntukinge kithongi ja kumenyera football no ntuikareta families amwe igatuma mukuru ure okwenda gwita kuringa kara kageta wakabiko eta wakauka mogwe arikane arokona mubira ambitanga yukie mwekuru anjokie mwekuru na tona tukone mubira jo muthongi amana ja John Nandi kirimbo ruju kichunjike muthia tukirania no tongeria mona bathirikari county nikenda kumnyimbo bango juko bena ju kutigira ati mubira jojo jokutha jugukira nkuruki na kinyana barabo cetha bakutha bakigunika
Na kuro banjuri nchekere tongreto ni Adriana Royariba Mineti winyangia burapa kojerwa kaita kama andamano ya jenzi na titrikare ni batire kudikira jenzi bakenda kumea madhina yo kurigiria makareka ya kumira ntuko chike ya nkuro kinene werde titrikare kaita kakwara niriana ntuke mbede njuri ncheke batire nya kwedireria ukenda kuba mataro na kudiria madhina ya rayario John Diga na ututariria. Banjuri ncheke batongorere tuimukaririgite wonwa ndiriano rujaru bagere nandi kibande togaru nene ya ontere chiancheru bombete kuyo bakemeneria bonene maandamano merika kuthika ntugo chierorua imbe ombethe ba jenzi araba kuima atigira chara nene kira ntu baingi bare nto byo byombire kwegua bikenyangwa ntueni maandamano nekorie renge ibabu bontoma yanka ibabu bukadabo kiwa ito condemn na miambo ira yombe kyo tumirwa ne muntu wende urotendete othoku urani na kwenyanginto byantu maandamano yabwethu ya man nonto ende na constitution lakini njo nichekene kumya bau nonto kinyayo ende na constitution maandamano yabwethu ya amani na yana butaratara na kwa inkuromba ya kwetha kwa mwana siasa yoyote yule ou kumira manto yau au kumiangus au kumianto barabae bae takwenda ngeito bianto kwa dia Kenya maskini totete kiria bau to kondremu ikubira bionde biombete kweya ana betu bakwite na asiari bena usuni sana kwa batu maromba iyo tukorombera nde yetu tukenda kura murungu nya watu biro kyao nde yetu tasoke kutura na muringe no ntubombere vira tuikumairia ni kana ugethote na kana musiari ne bachwa mbaya muno ko ora sina ngorite nyaka undu mange musiari yoro tigana tibachoboya lakini we na kana ri ka kuira maandamano ne uibachwa atia. That is why we condemn it na njuri nchegeru are ndene nchero ne kuwa ni tuibange mzuri tubwe seminar turitana na veto nigenda nte tuitakarike ringi. Hivyo naomba serikali yetu involve wasee wa Njuri Ncheke kuleta amani katikati kahana na thirikari. Kagitani wakwa kurwa bibombete kwegwa bakiuria njenzi waba gutiga kuthia na mbere na kubitina polisi kagita karabenda maandamano ibarutha maandamano mathiri ndia muno kubomba kwa bakiromba polisi aba nabo kwegwa bena kiao na andamani aba barabena thiri batikaomba kwegwa batumagira mburuburu kubauraga nontu uremi gukwa kwina kiao kinene. Askari ni anabeto na askari aina moyo ya mwonorongi ito kwenda polisi bawe heshima rio mbachoke na baba menyerera mioyo kinya muntu akuruma ukathura muratha wa muratha kombe na watwe na waeta muntu anabeto bato toy banini toera wakroella kambe borithi iya nonto iko provo kwa askare na ina bundoki rero amuringa na iya akuratha wa muringa na iya na go toroka bato toraona GK erio toroka nende bana bo ito berebera toroka bona askari no nto bombere yarere into bikoethwa askari aringiro na iya aurwa aomba kuthoga kiongo akuratha na moyo yu techoka ringi kiria siasa barabena mitugo ya kuriunga guntu na guntu bakirumanga babangi michemani one yao ya gisiasa akoroi bombete kwa bakeberi bego bena migambo yumba kwa kwatithe na Kenya endeti kumba kwa bakirumanga babangi migambo yumba kwa kiathura na Kenya. Kwena antu barachia kinyeshima kwena mwana wetu Professor Kithure Kindiki ya when deputy president of Kenya nawe heshima yawe ni mukoro wa Njuri Ncheke na ito wikwa boboe ndera kinya muntu akwe ya murumira meru kurachiareri yaune makosa nwe deputy president of Kenya as we are talking na nawe heshima yawe baina rais wawe baritire a Kenya ngoe ba makiro 2027 whether watakuluka kierio sawa sawa whether wale okuluka baringiro kura ringi ne onjori towa
na kindiki yawe heshima imwana wetu na to nyuma yawe ne raisi itomi Njuri Ncheke eritanaria ngoe na thirikari rero Kithure Kindiki Isawa sana mtoto yetu, na tunaomba wale wanatoka nje ya Meru kuja kuongea mambo yake mabaya kwa hii kaunti yetu, na tutaruhusu hiyo kama wasee wa Njuri Ncheke. Hiyo ni kusema Professor Kindiki, our deputy president, lazima apewe heshima. Na ya mwisho, Njuri Ncheke ya Meru huwa inafanya kazi na serikali iliyoma mamlakani. Kwa hivyo sisi lazima tufanye kazi na serikali ya William Ruto wakiwa na deputy president wake na serikali yetu ya county. Kiripotera ntho cia weru kuma garuni nene ya Njuri Ncheke tere cia Nchiru, Mbita wa John Thiga. Kumira kenda tune ndia John Thiga tukudatuikera gatanta kirenda tuchithu tukawatana ringiona chekinya thaithatu anusu nontu bonde tuchero thaithatu munito mathithia